Tipra Motha President Bijoy Kumar Rangkhol, Opposition Leader Animesh Debarma, EM Runel Debarma, EM Doli Riang, ex-MLA Rajeshwar Debarma, MLA Paul Dangshu, MLA Ranjit Debarma, MDC Hangsa Kumar Tripura, TISF Coordinator Sajra Debarma, TWF and Advisory Chairman Pavitra Bhakti Jomatia had all delivered their speech on the last day of Tipra Motha first plenary session program. To strengthen the Tipra Motha party in coming days, the first plenary session program of Tipra Motha party was organized at Khumulong Syndicate Playground from Saturday for 2 days as per the date was given. The chairman of Tipra Motha, Maharaja Pradyot, inaugurated the session by lighting a candle. Tipra Motha President Bijoy Kumar Rangkhol, Opposition Leader Animesh Debarma, EM Runel Debarma, EM Doli Riang, ex-MLA Rajeshwar Debarma, MLA Paul Dangshu, MLA Ranjit Debarma, MDC Hangsa Kumar Tripura, TISF Coordinator Sajra Debarma, TWF and Advisory Chairman Pavitra Bhakti Jomatia were all delivered their speech on the last day of Tipra Motha first plenary session program. Tini ani topic ngkha social media and digital communication unit nitiye o unit ni in charge hisabe ang tini o kok naragi tongo Chini Tipra Motha ni 4-5 unit ni bisingo Chini o media and digital communication unit bo khobjago kaisa jeng frontalo nukjagya phano uklogo tongoi jeng jothesto o movement ni tuyei samung khlai tongo ang sana thanai o Chini social media ni importance social media angkha chaku hai je chaku bai borok butharman a chaku bai no hospital operation bongu ambagino social media jefuru use khai Chini especially youth rokna sanai social media no jeng khub sensitive ke use khaina nangnai nini kaisa statement Chini o movement no Chini dopha tai Chini society no hamya message rohoi mano Chini choba Chini movement no hamya direction no talang thangmano jeng kobang manugo social media o Chini leaders rok kobang ma kok silayo social media emon kaisa platform oro nung bukhuk buklap krei kebonono restriction riya nung je sanamuchung je sinamuchung obono public nugu ngenini o kisisa chikonsa statement pura Chini movement no wrong message buini dofa bai chaya buini dofa chungno hamya amhai kaisa message reimano Chini je digital media Chini je o communication unit jeng bahai ke form khaiga bubagra saka Chini TTADC election paye jeng Chini o unit no torina nangnai dibor kaham jotono uilano habubagra no khulumung yafaro tai sini daiso asukjak tai sini party president sini sir BK Rangkhol tai joto adong rong tai sini leader of opposition tai joto adong rong bung khulia tai joto block ni district ni joto adong rong no joto warriors song no tini je miabai tini je Tipra Motha ni puila plenary session je historical je plenary session ngi tongo tabo paya komo karon ki bubagrani kok si last kok sini party ongai Tipra Motha party ongai bubagran decision ka final decision te bini kok khnaina sing party khai tongo te great tribalin movement ba khai tongo ebong buskani salbo sing khai thanai je baksa borok samani party discipline krei party ni kuno niyom kanon krei party discipline tongai bubagra tongai no tawsu jora ADC election mo paikha विधान सभा में पाइखा जे पार्टी डिसिप्लिन करे हिनाय रक बनि जेसे डिसिप्लिन करे अमन बिसि कक सालिया जे आनि कक साजांना तंगमनि जत बुबाग्रेन खुक्ति खनालायसिन रक अ थाइजे थाइनि कक साइन आनि कगरन पाइरिसिन हामबाय खुलुमबाय के जतन Likewise, ex-MLA Rajeshwar Debarma also stated on the topic of history of Tipra's operation then and now. Tini nimo program ano emon ekta topic sirka really their topics are very beautiful
the history of operation of Tipra, the history of Tipra operation then and now. Indeed, it's a very beautiful topic, but on the other hand, very sad. Operation, very sad. All Cognos Hanan Bagiano, Tinini non Busanga Sanan Baginai, Topirka Kazineta Kura Bukurok. Sini Mohawa Sing Tini, Greater Tipra Len Hok, more Shabdo, more word. Sing Sini Sak Sak, Belay Kano Mokol Mukti Kalayo, Belay Kano Latima Sing Sakok, Nizini Oro. The history no sing repeat klake, the history no sing repeat klake, Oro Sini monarchy ho, Maharajan is the regime mo. Ekdom non-stop 184 kings in rule Kaimanuka, then 185, now 186. After merger with Indian Union, what do we have experienced? Sing tamo experience kan adi khazane takurok. Oro sing tini onek sini population dik theke onek larger tomani sing rule Kaimani thousands of years. Kintu after merger with Indian, very drastically, sing tabo reduce only 31% sobakya. This is the only reason. Today we are demanding, we are struggling, we are fighting for our survival, we are demanding for greater Tipra land. Vilayakana Wanamasi the Khatini Takurok. Age 70 years old. Tamokasini experience operation. Bibino kaida tinai. Bibino design. Single design ya. There are multiple design. Jara oro Fatani borok phainai. Tabuk the rule khai tomani. Successive government. 30 years Congress led government. Then 10 years CPM. 5 years Congress TUCS, 25 years Lagator, 5 consecutive terms led by CPM government. And now 6 years, for 10 years Baginai, BJP IPF led government. Age Priya to Fainai, Sini Housing 6 Sidil Masanka, Sosto Topishil Dito Hobe, 6 Sidil Dito Hobe, no Otrumas, no rest. No sixidil, no rest. It was our slogan. In the end, the opposition leader Animes Debarma and Tipra Motha President Bijoy Kumar Rangkhol delivered their speech. Neta sabo bubagrano kaisa topic rekha Tipra Motha agitam tongmani Tipra Motha tini tamo khana Tipra Motha tamungnai Tipra Motha miatam tongmani, that I can tell. Tipra Motha tini tamo bobo kisi kisa saiman na yang Tipra Motha khana tamung nai abo sayulang buibe phasi dijang nai ani kong nang yang thang bro tobe ang chesta khai nai Tipra Motha jokhon chengphuru I remember Bubagran logi tini or kebang machini dignitaries rok asukjak. I am not criticizing them. I am not condemning them. Kentang muitu tongo. Very few people were there with Bubagra at that time. Bubagra jedino jogai bariwo kapkha sakap adino chini ononto babu ekta boktobbo rekha khub short babe tinini simino da sesanga ani jagaite IPFT sapung takabon pore ononto babu ni akok ni pore Takugro party wa hazar hazar leader dorkar করে একজন মহাত্মা গান্ধী নো ভারতবর্ষ নো স্বাধীনতা লাভ ক্লাইরিক লাঙ্কা and I strongly believe it is my firm belief Maharaja Pradyot Bikram Maniko saisung chunu mukto khaik langnai I am not a leader
I am not a leader. Ang Maharaj no prime so Maharaj. You don't call me leader. I am not a leader. I am your worker. Nung ja samani ang abo khainai 21 bochor ang politics khaika ani chama tongo chaya tongo everything Maharaj ke charan mein maine dal diya. Maharaj ja sao abo no order nai. Maharaj ja sao abo no chini bagi khanani thinang nai hait. Nung sang sabo klai lekabla asir jun dangan kok sagatini kebang ma cerai rok ang basir jun dangan ukai Chini, my dear friend, ex-minister, Mebar Kumar Jamatia was telling, he was Sikla at that time. I don't know what was his age. Sikla boslog rokang kena ite. Abron bokai sai dongang Sikla sokjak net. Bini bob 50, 60 line ni kog ya ite. O montriman pro bam kaina time giringi kita saisto kaka asik sebla ite. Nukha sengasir jun nanga paraganan borok rom tlango raidang bay resari buoy khetawar ni tui khani woi police rok rom tlang mani sung nukha hita charai charai khuai jelo jaga kri kha borok Agartala central jelo borok ri kanai thama ri phonai thanga haite waruk ni rikutu snambai নিজের ঋতুকু শ্রাম্মা কান লাইখা আগরতলা সেন্ট্রাল জেলো জায়গা চাগিয়া হাপানিয়ানি চটকলনি আরো কোয়াটার রথাঙ্গই জেল মাসরাম গাইছে পকতা থানে তাকুগ্র তিনি আবন বাগে যারা 50 বছর 50 বছর বড়গ্রক দফানি বাগে চিনি সেন্টিমেন্ট দङ কিন্তু তিনি যারা যুবক যুবক চেরাই রক নরগামতি থৈ কসক মানে দাঙ্গা নুগিয়ানি বাগে আ সেন্টিমেন্ট চিনি সক অং মানিয়া না কিন্তু আপনি অর্থ আবয়া ঈশ্বর ন মকল বাই নুগুইনো जों पुइतु चावा हाइया जॉनी लिवर ने कैसे सिनेमा ओ जॉनी लिवर सलमान खान नो सुंगो हावा देखा नक बार नो नुका नि सुंगो ngaba सलमान खान नो सगा हवा को कैसे देखेंगे जॉनी लिवर सावा हमने हवा को देखा है सलमान खान जोल जगी छागा कैसे देखा बॉस आओ आप शर्ट का बटन खुलो और नौकर शिप शिप बुंगो वही देखा मैंने आई नबला जो तो किसु नुगई जों सेंटिमेंट नंगनानै कगिया दिनै चिन मकल बुसकांगो गोबां मानसिनि बियाल जों नुगै दङ जोंनो सकागनान बागै चिनि केनारो जोंनो षড়যন্ত্র खालाय दं फाइनाय आं कयेकटा कगो लीडर एकदिन बै लीडर इंया with all due respect to sir Biker uncle sir ekdin khuai jail ni kogai phayai bosori ni rikhibai pukuro pulum tukuoi tawai sari no kanibo himbai bin parao mathang gaite amti din phaika sir Biker uncle jogon rajniti khaipuro 100 200 হাজার ত্রিপুর সেনা clay sir Biker uncle by long march খাই গোবাং মা বরক ফাইকা কিন্তু যত বরক নেতা হিসাবে টিকি রেগলিয়া On that day, at the session program, new Tipra Motha official website was launched. After the speech was given by Tipra Motha President Bijoy Kumar Rangkhol, Tipra Motha Chairman Maharaja Pradyot delivered a speech with a message. Reported by Probir from Khumulung, Chini Khorang.